Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami, marang idi kepe merbekas. Bersampang deket melolo ate ngodiri, boideng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang madeng ku pesakat kami suku ten keluahan en, mersodip mo kita sadak tong idengan iten di perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu mo kami, deket tegu mo kami, ibagas sentendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, tolong mo aku Tuhan. Bagai sinidok, lapihan simbadia, imosi tersurat i pesalmen bindu 100 sibah. Ayat 20 sada soh ayat 30 sada. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-26 kan si mendok. Urupi mo aku ale jaho bade batangku, peluah mo aku rembang mi maseh atim. Ale dengan sada kepercayaan. Bayangkan mo sada kala aktivis si perjuangkan hak-hak kala minoritas. Ia tertendes, ditondalkan jana ikecegokan kala, sioda setuju midah pemikiranna. Sinderang bagi di, ia pelin mersodip mengido gegoh, mengharap lot si menolong sah. Dos sebagai aktivis ini, kita nggati ipejumpakan dekat situasi tikan kita merasa oda merdaya, jana mercio ate kumerna dengan jelma isi kuliling ta. Ikan si bagi dimo kita menulusi pengurupin ni Tuhan si memeregegoh deket kesenangan sintuho. Ibas pesalmen 100 sibaen. Daud mengidolkan pengurupin ni Tuhan i serangan kalak si oda adil deket si mercego ate. Daud menghadapi ancaman deket fitnah si kejam i musuh-musuh nanai. Ia tetap menerahkan perkarana mendahi Tuhan. Daud oda berusaha membalas dendam. Ia menerahkan keadilan mendahi Tuhan. Enmo peteridakan ketergantungan si Daud mendahi Tuhan sini percayaina bisa menolong deket peluah kensah. Ibas ngeluh segenep ari. Lo tikina kita ikecegoken jana ipitnah nang poda lot alasan na jelas. Tikan si bagi di merdangan bai Tuhan bagi si Daud mengidolkan keleng ati Tuhan lako membelasa. Tuhan imo pembela si adil deket keleng atena melebihi karina si boi terpetupa kita. Kita iajak lako mengasangkan gegona, mengido ninganna meriman, jana menadingkan cubelek daging, lako membalas dendam. Eta kemo kita mersiajar menasa dosa jana menerahkan karinana mendahi Tuhan. Mersodip mo kita. Enggo kujalo kami katami o Tuhan, percaya ngo kami midah keleng deket kesabaranmu. Dak kuuwei kami ngo katamu. Berikan mo kami gego mengulakan sah. Biasa mo Tuhan. Amin. Bagi mo renungan ta si Darien. Ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan, beaka dengan ta si deban kena. Merkitekan i kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Njuan jua mau banta. Shalom.